Umnumzana Kgotso Nyathi oleminyaka ngama-22 wayegwetshelwe ukuyeba nyakenye ngemva kokutholakala lecala kanye labanye ababili abeZimbabwe wagwetshelwa ukuyathelwa imvubu kane emhlani njalo lokubika umnyaka owodwa ejele. Kodwa lamhla uNyathi usegogekile sebenzisa isihlalo esilamavili i-wheelchair kulandela isehlakalo sokuthelwa imvubu. Utshele iStudio 7 ukuthi wazithola esewome omunye umhlubulu echaywe istroke ngemva kokuthelwa imvubu. Lapho engachaya khona umpolisi oyihlokweni khona ngale insizwa zezifo entshange ikhebi lomtakasi. Ngemva kokuthi angichaye ngachaya istroke ngaba paralyze. Banthatha bambisele emaselini okwe 2 days. Ngathi ilanga lokuqala lelingena ngabatshela ukuthi vele ngiyagula. Bayithatha izindaba yankhona so sasekuseni ngavuka vele ngazakwanisa ukuhamba so banthatha bangihambisa esibhedlela emafihla khosi. Ngahlala khona lesibhedlela the whole day. So ntambama bengithatha bemphosela eprison. So ngahlala eprison khona ngale ngasafara ngisaphakanyiswa ngakawele wheelchair. Kodwa ngelilanga amabhantini ba strike ukuthi ngiphiwe wheelchair so ngathole wheelchair. Uthi ngemva kokuphuma kodaba lwakhe kumaphephandaba olokuthi uhambisa uhulumende eBotswana emthathwandaba edinga ukuhlawulwa izigidi zamapula amane lengxenye i-4.5 million, amapholisa amxotsha lapho okade egcinwe khona kwenye inkamba eTlokweni duze lesigodlo iHaburoni. Abogatsha olubona kungena lokuphuma kwabantu eZimbabwe le-immigration lwayala kwamukela uNyathi ebusimo akiso besithi uhulumende weBotswana kabone ukuthi uyelatshwa kuqala. So nthe mphuma lapha kwakufuze ngihambe eZimbabwe so eZimbabwe yangayala yambisela futhi eBotswana banthatha bangamse eTlokweni police. Ngahlala eTlokweni police for 1 month leke ngihlezi khona ngale. So after that babengithatha bathe bezizindaba lezihlupha babengithatha bendahlela egangeni. Bangichiya khona ngale bendahlela khona bechiya konke lezikhwama zami. Ngalala egangeni khonapho ngavuka ngatshona khonapho ngaze ngabona ngabantu bantopha bangihamse eTlokweni elokuzene eOdi eKhutleni. So nthe ngifika khona la mapholisa la bafika banyala futhi bangikhipha kwapha ngalala phandle epolice eOdi. Nthe mvuka sasa khona ngadoja ngabanye abantu duze lepolice bangigcina. uNyathi uthi khathesi kayinelisi ukwenza noma yini egeziswa njalo ephakanyiswa uma efuna ukuya esambuzini. So isikhathi sonke ngise prison ngike ngachema iTube for 4 months. Ngechema iTube. After that ngakwanisa ukuthi recover iTube bangikhipha. So khathesi ngumuntu ophakanyiswayo ke toilet ngiyabe mphakanyiswa uyafaka echambeni from umuntu engikhipha echambeni embisela e-wheelchair. Ugezwa umuntu onito ugeziswa. Ngathi mina ngisikwanisayo kwami kuphela ukudla kuphela ukuthi umuntu anokudla ngidla kanti engikwanisayo. Khathesi ugcinwe ngomunye umsamaria olozwelo esigabeni seOdi ngaphandle kweHaburoni. Akukabekwa ilanga lokungena lokudaba lukaNyathi emthethwandaba kodwa amapholisa wona vika ngokuthi ukuthela imvubu isijeziso esemthethweni eBotswana ngakho akula mthetho abawephulayo. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHaburoni kwele Botswana.